da sam je Viktor Prumo Adenović i danas ću mu reći challenge, pokušaj da se ne nasmeješ. Nisam nešto ekstremno pripremio, ali samo vrelu vodu, ali mislim da je mnogo vruća. Pa ajde da krenemo. Inače na laptopu gledamo. Samo da... najsmešniji klip. Skele. Ajde. Znači tu je vrela voda. U ovoj maloj zelenoj časti pa eto tako, za čas da vidim da li je vrela voda. Mnogo je vrela. Ljudi, izvinite samo što snimam ovako kasno, ali šta srati. Ajde. Pa to nije ni smešno. Ali to mi nije baš bilo. Ovo samo... Šta je uradio, bre? Ali to nije Bože me saču. Bljak. Ali to nije smešno. To je, brate, užas. Ups, šta je bilo? U Nišu, današnji datum, Izvinite ljudi. 2012. godine. Čekaj bre. Radnici Niša. Ljudi, izgleda da sam našao nešto što je možda još smešnije. Ajde da to pustim, samo da vidim kako da izađem iz ovoga. Šta je ovo? I to sam vam ljudi nešto pokazati kad su tek ovog videa. Da li je to tu negde? Boga pita. Nije, Boga mi. Evo ga. Šta ti je smešno? O Bože, sad smo zaslužili vodu. To piram. To nije smešno. Ljudi, samo da odem po vrelu vodu. Dobro, prva kazna. Bravo je. Ošulio sam se. Ako vidite nekog u pozadini, to je moj čale. Dobro. Samo da pazim. Ljudi, sad čekajte. Dobro. Ajde. Bože gospode. Ide motorista.
Блях. Что je, bro? Ба. Боже, Господи. Ovo i nije toliko sme... Ovo nećemo prikazati. Sad će promašajući nikad ne uspe. Je. Bože. Šta je to? Je. Au. Ali nisam se na... Bože, sačuvaj. Mama! Let's go! Baci li? Bože, Gospod. O Bože. Ne žalite da vidite. Časkom da uzmemo vrelu vodu. Au. Tamo se pregrela. Dobra, ajde. Je. Pa Bože, Gospodi. To Bože, opet da popijemo vodu. Dobro, evo me natragimo sve. Ajde, idemo. Tam. Je. Što se desilo? Proverava. Bože, me sačuvaj. Crtaj, samo crtaj. O ne. Pa je.
Je, to totalno... Ljudi, izvidite, mala pauza treba da bude. Bože, bogoslovi. Sada mi. Beži. Pade. Happy udariš. Totalno glupo. Da. Bože, šta se desi. Pa to ne boli. Tato, puni mi se! Da. Znači... Evo. Šta, Slađo? Ej, bre. Ne želite da vidite. Šta je, bre? Oooo. Dance with him. Udri. Udri. Pa. Ju. Eče, ljudi, ovo mi nije baš tako smiješno. Pa to ne boli. The Fitness Gram Pacer test. Što je ovo, Bože? Ljudi, ovdje ćemo završiti epizodu. Nadam se da se svidjela. Ako jeste, slobodno stavite like, subscribe, šerite, subscribe-te i napišite komentar da želite ovako još neke challenge da nastavim. Dobro, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!